Ki arngot ki gertong jangka United Democratic Party kata ba James Ban Basayumat uba yakun na maukar pentorum kra konstituensi uba Gilbert lalu na Meliam konstituensi kilale bantap kerteng yalade na bentak election MDC uba James Basayumat haba ajengkren ulong ba artem uladan hadis council ula yoi ya shibun ke jingduna kamtam haba omdan kano ke jingpan wandur babiang ha kabai de bagi laka ke jingtlat ha ka trading bat kumju ru ke jingwan ra ka KHDC ya ka bill ban ibor ikitrai jaka ban register bat ka KHDC ba Gilbert ulong baladai uyo ya ke jingjob kat kum ka bor jong MDC kam domot tang ya ka rega par handai ka KHDC ka de ka yeng shedja ban pen bha shishu ya ki bill ban pene pensa ya kerti dustur ka khendo ka siap nolor kiwe Pi ngala dan po diskonsil ate ngala I hantai bag kidan kijing tuna angin kindet inside po diskonsil namar komosyon fi ka ilaka kade ka main subject ng kayo to fi haba hindi ini ki por ni iba kadang kijing kelas iem kadang kijing kelas sadar kinta ti ngin hapan streamline ba kita hintai kita number 1 dan number 2 ko bay kalau hagabai day baka trade mo kung inhabi ay kung ka regulation act trade minor tribal and then kaman ni election antay kalong ba pi kitan kibrio kiba lada menta ki kwa bakin simlon mo na kibang bakin snayeng kay kinhaban ni register po DC office di hapo DC office ke lada ki register tangga bay register le si ka kasonggat kum ki jaka ki poi siki prapo knai po ja tinri hangtai po social lada piwan ban register kan poi kata kan nyarap ru wajah ki beduk besuk bupli tie kawai kalong ba ni poi hangtai ni pen bor le si ya ki bank kini ki financial institution mo ba ki ban sim dia ki pre ki bon register po council kenang ba ki kini apa kita simlun apa kini financial institution ini kita yang jadi prioritas di kuliah yang berbab sekali wajib kalau kita ada di ini kalau kita kata kita pada jenis kun kerang long yang keju komen mal alas tay long wala asyat ini alas milwan sekali khusus fi kalau kami haji sang iba peniskan di mencari dan lang po PDF mo de me itu ko por punya form itu PDF de hendrai ka suli tang ko kalau nda le si ngam tip na kono ka dawi la phet no la ingi bat hadian nong tu pada akan ka MLA ka ba tang sudap mo dengan dang dan po PDF hendrai ngam simla simenta ka tu MLA election ka baladap de hendrai hadian baladap ikut ka election MLA ni yo armut ki MLA mo tendrik bersosial kalau begini ke MLA pat ke parti berokoi tang hadian si penai na arbana juga election kilipan penyeso no il di sangawai pat ke parti le si ya tip lut ki pat ba ndrei tang amroi nga bomsim la pediang kata bat ngalasa independen terus katu dementa namar ba ngalaong hiba oh ngaju sultanat bandan hapo kini regional parti rulo Tendri tanggawin nga siya pi kadinya inti nga sting la trish tam malaya ki de nga sugar pat di pajba le si ba takabasurit bagi pajba kin ay biang gading kersan nga sisin ban dakajing senya panginyo bantray kamasa nakabanta ka jebari kujing nakabanta ban penbahab yaki kam bay de hagani ka kumba khandaw ka siap ka khay puting bat kumta terter Jadi TGP ketika ini respons view lagi apa jum konsesi. Haga jia inti junga haga ni kini singi belada man bangaya ni kendu kibriu le si kiong yang bakindang ai pita ai biang kajing kersan mo kiong bangin la sultanat biang dawan brio ba barim mo dikini ai kajing kersan tendeng nang kapat ye kiru ikitu kiba kilo bangan ngai kendu mentah sini sakaman ngan pan ke jingkersan ke niki bakin na jingkersan nga pasakawai ngan yutu ipi kalong kaba kum kalong mentah kai bhaingi bingin le ke dur tu dur campaign namar boleh ngirung
ki kena kidang yo krekot hayeng nama ke matrik kala sedang kini kelas 11 12 kila sedang hopli musu not chu bandrung hin kila long ba pentut yaki sosan ai penban yaki Hatu mentak ni gentil pergi berusaha kan. pi ke tu kelas selection singan you tu ip ibri ke perkhat pengangan dia menteri gede na kadau jong kepisah but mulai ban len yang kata ke perthai kali ibro koi badan kita ki bersahabat moh ke jing sam pisah stingniat de ndrei mentangan you tu pi nga tengam jupen mlin pisah nadu menchang asungu ngai khuble ye ki priyo jok mo khar penthor konsulsi ki bom jumlien ban ai pisah banong ai pi bot inga ngan bot pi ai pisah nampak julap wat haduk mentaro dak men sim siram ki jong ki kita di habaki kimpan nga ke pisah dengar ngan job ngan tri khot ke ngan tri kat kum ke jing kwa jong ki de namar kata long kapisah tingem de ban penlien dalele ya Inyo aneh pisah ban thiet kham tam hapo the council tingi kwa menta ba ngam kwa ba pisah kan long kanong keban penjot yano bat keban jot ban penjot lu ya ka lawe Masih klif ni bawa hatu ke berusaha pergi. ya kata ngam la banong nama kisni kidang ya lesi ki bodon pisah la kila ban le kata ru keju tindri nakaliang kejongati ya ngam penbelin bangala experience mentala kata senam yang tindri lesi kita ki bujumlin kile eken ibon tip mo la apa ke po mo tak boleh In 1952 ila yo district council dai tabla itu dengan baka constitution di India de hang tu dah lupa hi sikul ke berapa pun rio kalau lupa lu na dong stong tiba tentang ikan kalau ndi ba it depends hakim MDC bahasa ye ke implement ni gitu ki kita kino separah ki bakal ada po constitution di India tu siksidul keแต่พอพาปัจจุบันกี่อันตัวพีอีหลับยังเนี่ยตั้งต้นkitaกี่อันkemenang ham hampir yang susun hari ini juga tanya kepada keserkan India kalau lupa district council kalau lupa jalan kamru hak ini yo puas nam tu ada bro tang bun bang sateng kim pala deh tenrei manong man sakit bathamai te kei bang anong ngamang patai tenrei kei ba don in penne in pensa bat in nak penbahagen ting kability bakini ki MC barong mentah ane mga menuru omon in penne pensa kei ki ba nak konsen kalau lupa nei ya kata kasih ju ba juga kang ba kei ba inle nang ni skmat nang penbahasyu ba kata kasih bang don kanang skam syu kita nada pio banyak kajing job kayak kita kamak beningkong ya ini ketika constituency kajing pi oh ya kasih juga kei bang in marba kadibait akhir benta kabenta ka bashroom labun ki mo literate di kabenta ka basnang itang buon ki barap ki bari yang ini kitai de ndai habi dei berkata kalau pi kat kum ka bor jong MDC hi kam damut ya karoi ka pa kirsi council ni kamut dei ka yeng sejah jungi kei ki bang ngin dai ta ka jinglong trai jungi ya karti sencar jungi mo jing don em khadau ko siap khawang tap tak bubun ma even custom ni jar spot bubun ki bel ba pas men kani ki bala asem do governor ni sutra pe kata de ndai apreng juna jo kata pat kei bangala kum MDC pada ginang la ban le khamba shu kan kamut ba inum la ban ra karoi ka par ni kata song ha ka jing start jong pat ba kunu ban jet di MDC kan ta tang kum MDC ru dah bo don ka jing dei bat ki bor ki bahalor nei ki bon le se ki ba ki la ban le Ki gimat pak kira kan hakaji rap election pi kekelen konstitusi. Haka kunci jonga ka bang i kolong ba mo hakini ka kumbolong mentak kan ka ki MDC ki balet hi ngam idon kenu banong ba kinron ka jinga tai thir po ka session ka ba ki julong mo dang recently po jing lam jong ibat kita swal khang di kata mo tu ki bills ki asen gubernur ting sultana tendai lesik berang bun syuk bang inle pat nangis khman ada ngiyo lagi pai ba ki start banjit kita ki MDC ni tingdang la banyo ba thir banyak ta syuk kan ki ba kat kum ka benrak beriu dah lupa inak perskem inak penbahasyu ikta ka bang jadon kan Tapi aku melihat konstitusi mentah ke beku di kemas tu ke jing ijo pi ni. oh kum makalong mentahi namo nakajing bomdon syuk jo kini ki senior sese ku baru ni bolong yemeli ex minister Sibah Hamdan dekat kum ka jing ya jonga ya kisnong bat ki rong ba ki bengetur kani iso mangilong ki bah khmat du bat ngadon ka jing kerman ke baskem bangan poi saka thong marba ki kertot bom tale si gidang thamai mo di haba gidang thamai ipai ba dang don pedeng jing artin tendai nakal yang jongaru marba
kan hap iban mi koi kapor pat kini ki jong jensan iban mi tinang long tang jing hikai ki kan tandai nak mentah juga hing ibu pai ba los tang ban pai bi Singapura ban island yang bangan yo bangan job ikani ki tigo mentah Kalau ini kertang boy kun kami ini, ini bakal ambil election sendiri pipi kalau kandidat ambil, kertang jongka kalau ada job, fi bakal ni kau wujud pipi kan yang ini election. iya kan ni kan last election meli kepada ko masukan manu gim don poi perhat ya pok jala jungi ba kawi supi kan longkat tu tandai yang don background manu sepang ka BPP tibat babun ki pai ba kilong anti kini kisang kilo lupa 12 syar lupa tibat ngakran pat nakal yang kejong ngaru ba kini senang bedak wong ipi ipai ba kiong bang sutra de ibagel beri ba erap patris tom ha lagi post nem tang bayi le nak seng dekhar di ko mangalakan syahi ba seng kampat dondong rim por den rim tang sutra wong ipi ngiran ko kapati ruang ba rim tam mo aduh por ipi Chelsea guna pai dina terang yo akani ke bentak ba bang so scam ha ba ngakreman scam hiru ba kumba kalau mentaki pai ba kina agi jingkersian kamtam nak UDP dari kisang dulung persensyar meniki kisang pada policy council bat hak bidi pat ka BP ngan ong yu kumolong mentapat mo kumangitip itu ikong hidak baburam di kumbang i kita mo imde hidup man song napo lasotun de mo tak vote lesi imban hisido imla imban them ti bat ngi pat baru usim ba unai lat be ngi trai strong kan long kita jaga ndai kamut pat ba kalong kanu mo ka bangan long kento ini percaya dulu ndai kalong bagi kwa ban ailat pat ik jan mar ngiru nak kati tanjungi ibun ki beliau ki ba start ki ba syampang ki ba contribute bijak beliau kamut kan ba ini tom dik hari kan chuan hak teng jong kanu ka seng kan bat ngai iru ba ro pai ba start kinum pai than lu ik seng kin pai ikinu ki beliau ki ba syampang ki ba la ban le ikat kum ka jingkran ba ki kam ba ki kina job